Dobrodošli na još jedno tarot otvaranje za horoskopski znak Vodolije. Hvala vam svima koji pratite još jedno tarot otvaranje na mom kanalu. Dobrodošli svi koji me prate uz možda zadnju sedmicu, koji ste nov pratilac ovog kanala. Hvala vam na povjerenju. Znači, ovo je današnje bar bezvremensko tarot otvaranje. Pogledajte naravno i sva prethodna tarot otvaranja, što mjesečna za decembar, što ova bezvremenska, jer ovo je drugo tarot otvaranje bezvremensko. I nadam se naravno ćete naći nešto što će rezonirati sa vašom situacijom. Jer ovdje uvijek bude dosta i poruka, i savjeta, i situacija mogući. Tako da možete uzeti ono što rezonuje sa vama, a odbacite i ostavite ono što nije za vas. Ili ako situacija se ne poklapa uopšte, možda to tarot otvaranje nije bilo za vas, već za neku drugu osobu. Ono što je drugačije u ovom današnjem tarot otvaranju, što ću izvući 3 karte i za vašu osobu, da pogledamo njihovu energiju, dešavanja, razmišljanja. Pa ćemo onda pogledati vašu situaciju, pa da vidimo kako se one, da li se miješaju, da li se poklapaju, šta se dešava tu po pitanju vaših dviju situacija. I naravno tu je ovaj mali da potvrdi zadnje karte šta slijedi. To je taj špil. Pa da krenemo. Znači, Vodolije, hajde da vidimo vaše osobe. 3 karte. Dvije su tu, hajde da vidimo šta je. 2 novčića i 3 štapa. Vidim da su zauzeti. Jer imaju 2 novčića, rade, ruke su im pune, a vidite 3 štapa, gledaju daljinu, čekaju nešto, očekuju. Vidim da su nešto ili ambiciozni ili prezauzeti. Ne znam da li ste to primijetili ili ne, ali tako mi ovo izgleda. Jer kad neko drži ta 2 novčića, znam da pokušavaju da nekakvu ravnotežu održe, rade dosta preokupirani nekim stvarima. Naravno i 3 štapa, znamo da je to energija neke zamišljene osobe koja čeka nešto da se završi, da nešto čuje. Ajde još jednu kartu. Dva štapa. I dalje čekaju, baš što sam rekla. Znači, 2 novčića, 3 štapa, 2 štapa. I dalje čekaju. Oni su već nešto preduzeli. Nešto su oni započeli, jer gledavši da je 2 štapa, znači nekakva odluka koju su oni možda već donijeli. Vidimo na dnu imaju toranj. Možda da su saznali nešto, ili su imali naslućivali, izvinjavam se. Nešto vezano, ali kad vidite toranj, to je nešto neprijatno, ili što ste doživjeli, ili što ste čuli, pa ih je to možda uzdrmalo. Pa možda sad zato paniče ovdje, jer sva im energija okrenuta na jednu temu i na njoj radi. A vezano je za stabilnost i za nekakve odluke, ne vidim mnogo ovdje nekakve energije vezane za ljubav. Možda zbog toga jer su se okrenuli nekakvim stvarima zbog kojih brinu. Posao, karijera, financije. I da vidimo vašu situaciju, Vodolije. Osam čaša. Vi pokazujete znake da gdje god da ste, kako god da ste situaciji, emotivno vi bi nešto novo. Vi želite promjene, željni ste promjene, imate 8 čaša. Maštate, razmišljate, želite novo uzbuđenje, emotivne. Možda zato jer ova osoba ovamo stvarno okrenula nekim stvarima nevezane za ljubav. A vidim vas, gledate u daljinu i vi nešto čekate, ali kod vas je više vezano za emocije, vezano za ljubav. Želite ljubavno ispunjenje, želite vidite, imate ove čaše iza sebe, ali vi biste nešto da iskusite novo, uzbudljivije. Da vidimo šta poklapa, šta utječe na ovu vašu energiju, vašu želju i osjećanje.
2 čaše, pa rekla sam. Vi želite emotivno ispunjenje, a oni vidite imaju 2 štapa i 2 novčića, a vi 2 čaše. Brojke se poklapaju, ali tema je drugačija. To vi tražite, kako ste se zagledali, vi biste ovo, vi želite ljubav. Da li ljubav kao vezu ili da se emotivno, da je srećni, da želite srećne momente, radosne momente, radosti, nasmijanost, ispunjenost. Još jednu kartu. I hoćete vi viteza sa sjajnim oklopom da dođe sa tim štapom, uzbudljiv kao vulkan. Da uzbudi vas, da imate promjene. Mislim, ovo je želja za uzbuđenje. Da vas, ako je vaša osoba, mislim, govorimo eto da je ljubavna situacija, pošto je ovo naravno generalno čitanje. Vi želite uzbuđenje u životu. Jer vitez samo o tome i razmišlja. Mislim, uzbuđenje, nekako uzbuđenje, nije ovo vitez novčića. Želite uzbuđenja nečeg novog, uzbudljivog i da je ljubav i da je novi posao, da ste nezadovoljni s poslom koji ste, vidim da želite promjene. Znači, vi ste željni promjena, ako ćemo, eto, generalno, baš tako da gledamo, željni ste promjena jer želite sreću i radost, želite da se osjećate ispunjeni. Naravno, želite da budete i u situacijama i da imate život koji je uzbudljiv, gdje vas drugi primijeti, gdje obraćaju pažnju na vas. Da želite avanturu, da život bude malo i ispunjen nekakvom avanturu. Ne mislim sad nešto veliko, ali eto, malo da se promijeni. Svijet. Kao svijet, ovo vaša situacija, ja mislim, opet vezan za pobjedu. Vidimo ovdje taj vijenac, uspjeh, vatra tu okolo, sreća, radost da se nešto desi, da nešto se završi, ali u smislu vi ste završili nešto uspješno. Osjećate uspjeh. Još jedna karta. To je kao razlog, evo, zašto vi i razmišljate. Zašto ste ispunjeni ovim nezadovoljstvom. I naravno imate i vi vaše briga. 9 mačeva. 2 strane ove priče su želja za završetkom nečega, nezadovoljstva, briga i naravno želite ispunjenje. Znači ispunjenje ovdje kao te želje, a naravno da se rešite nekakve briga jer kao da vas čujem da kaže previše razmišljanja o jednoj temi ne vodi nikuda, izaziva nezadovoljstva. I kao da vi želite da promijenite to, malo svoj život. Da vidimo nešto iz prošlosti. Što utječe na ovu vašu želju. Sedam štapova. Neko brani ovdje svoje stavove. Vidjet ćemo čija je to energija, imam još 2 karte, izvučimo ovdje. Ovdje neko sebe brani. Neko je nešto kao bio odlučio pa sebe brane. Da li ste vi to odlučili, neka druga strana, baš da vaša osoba ili neko drugi, uglavnom nešto se brane tu. Misle da su u pravu. Sada vidimo zbog čega. Tri novčića, možda vezano nešto za posao, karijer. 3 novčića, neko se zamislio u jednu temu. Jeste da su stabilni i rade na stabilnosti i ulaganju, ali ova osoba se totalno, kao smo vidjeli ovdje, posvećena nečemu. Radi na nečemu, ali opet nema veze s ljubavi. Još jednu kartu, pa da vidimo kompletno šta je to utjecalo na ovu vašu želju. Jedna se ukrenula. 4 štapa. Partnerstvo. Ovdje vidim 3, stvar 2 i eto,
uglavnom vidim u drugim špilovima dvoje, a ovdje ima i dijete. Ali to su stubovi sreće. To je nešto se gradi zajednički, prave se planovi. Ne vidim ja ovdje ništa loše vezano za prošlost. Znači ovdje je nekakva stabilna meni energija vezana iz prošlosti. Znači nije ovdje nekako bilo veliko nezadovoljstvo. Osim možda, eto, to neko ovdje nešto je malo da brani nekakve svoje stavove. Možda su bili okrenuti nekakvim drugim stvarima, pa zbog toga vi to želite da promijenite. Vi želite malo neke stvari promijeniti. Uglavnom vidim stabilnost u smislu dvoje su zajedno, imaju planove za budućnost, ali možda se jedna od vas, ili pretpostavljam da je vaša osoba, posvetila se ovdje nekim stvarima koje su možda ih odvlačile od te vaše zajednice, zajedništva, izlazaka, što god je vama u to vrijeme bilo važno. Možda su izlasci, možda su da provedete vrijeme sami, da ste zajedno, tako nešto. Znači, tema je, vi želite promjene, pa da vidimo 4 karte šta slijedi vezano za ovu ovdje želju, za nečim novim, u smislu novog emotivnog ispunjenja, izlazaka možda čak, pa i uzbuđenja. Da vidimo šta će se desiti. 4 karte iz ovog špila i 4 da potvrdimo sa ovim malim. Dva novčića se ponavljaju. Oni su imali 2 novčića, u stvari evo gore na vrhu. Ovdje su 2 novčića. Neko će morati donijeti nekakvu odluku. Opet neko i dalje radi. Neko je u obavezama. Mislim da je to dolazi s strane vaše osobe. Ali vidite, energija, vi želite opet 2 čaše, a ovi opet stoje 2 novčića. Dosta rada. Ova osoba je možda i pod pritiskom nekim. Možda moraju tako da se ponašaju. Da rade, da se posvete ovome, što god da ovo predstavlja, jer vidim da im je to važno. I još 3 karte, imat ćemo više informacija. Kralj čaša. Možda je vaša osoba, bez obzira ko je predstavljen, uglavnom ovo je osoba. Osoba neka stoji, sjedi, pojavljuje se ovdje uz ove 2 novčića. Vidjet ćemo da li će odlučiti. A možda naravno je to i vaša karta. Hajde vidimo šta se tu dešava. Možda će i donijeti odluku. Možda će baciti jedan od tih novčića i uzeti čašu u ruke. Ravnoteža, lijep znak. Ravnoteža, nekakva harmonija se vraća u život. Kao što sam rekla, moguće da su se oni odlučili da je i previše ta 2 novčića, previše obaveza, previše ambicija. Možda su shvatili nekakve stvari, svoje greške, jer vidite već opuštenost. Kralj, čaša, poprilično opušteno sjedi tu. Ne razmišlja nekakvim stvarima, ozbiljnim stvarima. Naravno i ovdje vidite, neke se stvari vratile u normalu. I još jednu kartu. Vitez novčića. Ponuda, razgovor, stabilnost. Jeste da ste vi htjeli avanturu, ali nema veze. Ne može vam vitez štapova izaći 2 puta. Mora biti nekakav drugi element. Naravno, bolje je on nego bilo ko drugi. U smislu toga da on nudi planove za budućnost. Već imate šansu za budućnost.
Jer oni su kao oni su ti koji mogu da izgrade ovaj plan za ovu stabilnost koju ste imali ranije, koju ste razmišljali. Ovo slijedi vam stabilnost ovdje, koliko vidim. 2 novčića, počevši sa tom kartom, vidim da moguće da će neko, mislim, to je ipak njihova strana bila, oni su imali te 2 novčića, konačno odlučiti, jer vidite i ovdje je voda i ovdje je voda. Da jednostavno opuste se malo, vidimo ovdje ravnotežu, nekakvu opuštenost već. Da se malo opuste, dozvolit će sebi predah, da malo predahnu, da odmore, prepustit će se svojim emocijama, vratiti nekakvu stabilnost i vidimo stabilna ponuda. Moguće da za njih i stoji nekakav i, kako bi rekla, pobjeda, mislim, u smislu novca, jer vidite oni što ovamo čekaju. A ovaj vitez novčića već nekako donosi stabilnost. Mislim, to dodajem, pošto mislim ovo čitanje za vas, a ne za njih, pa eto kao, jer mi izgledaju stabilno, jer ako je ovo njihova energija koju on donose kao vitez novčića, govori mi o stabilnosti, šansa ili plan za budućnost. Znači, nešto se ili kod njih promijenilo ili su one shvatili da mogu nešto izgubiti. Naravno, potvrdit ćemo sve sa ovim malim špilom. Evo, na dnu za vas je 9 čaša. Oni su imali toranj. Znači, su oni imali toranj za vas? Da, toranj. Znači, njima je bilo nezgodno malo. Možda i zato njim je trebalo malo vremena da se smire od tih loših vijesti, od tih problema. A vidite, vaša je 9 čaša. Vama se želja ispunjava nekakva. Možete malo da predahnete, da nazdravite. Lijepa vam je energija. I 4 karte još, da vidimo šta prestoji, ili da u stvari da pogledamo malo dublje ove 4 poruke. Vodolija. Evo, to ste vi htjeli. 4 štapa iz prošlosti, to što ste se vi sjećali toga. I to je i bilo u prošlosti, evo, i slijedi i u budućnosti. 4 štapa. Moguće da će oni, ili da vam kažu da su razlog što su toliko radili je bilo vezano za budućnost koju ćete vi da gradite zajedno. Mislim, dobra je naznaka, ovo je dobro, ovo je stabilnost. Donose nekakvu pravu odluku. Osam čaša. Ja ovo gledam, pošto ste vidite ovdje imali ovih 8 čaša kao vaša želja. Vi ste bili umorni od svega, želite se okrenuti nečem novom, da vidite šta još tamo ima. Mislim, to je nekako emotivno nezadovoljstvo, želite da ispunite vaš život. A vidite, ponavlja se u ovom špilu, ispod ovog kralja čaša. Za neki od vas, naravno, taj kralj može da bude ta vaša osoba koja je odgovorila na tu vašu želju. Evo, idete prema tom kralju. Mislim, zajedno su. Taj kralj ispunjava to vaše emotivno nezadovoljstvo, te čaše za koje vi mislite da su već postale iste, želite nešto novo. Kralj čaša se nalazi uz to kao da vam daje tu čašu koju vi tražite u ove 2 čaše, to partnerstvo. Ili da je to vaša osoba ili vi, svejedno, vi ćete naći i dobiti tu čašu koju vi želite, koju vi maštate, da vas ispuni, da se malo opustite, da se razvedrite. Uglavnom za vas to nekako znači nekakvi lijepi moment. Da vidimo karta ravnoteže. Karta ravnoteže, ovaj vitez mačeva. Moguće da je vaša energija, ipak ste vi air sign ili vazdušni znak, razgovor. Moj savjet vam je, kad vidim ovu kartu, se pojavi ispod ravnoteže. Da će se harmonija ili, kažem, mir i tišina i stabilnost vratiti kroz nekakav razgovor. Imamo 2 viteza, jedan blizu drugog. Jedan je stabilnost,
a jedan je razgovor ili neko ko logički čisto razmišlja, a oboje su naravno u blizini ove ravnoteže. I na neki način kada mi govori, ako je vaša osoba sklona tome da razmišlja dosta o finansijskoj stabilnosti, pa to je njihova energija. A vi ste skloni da u glavi dosta razmišljate, jer ste, pa kažem, vi ste vazdušni znak, pa uvijek o čemu brinete, uvijek nešto razmišljate, uvijek razmišljate o životu, svim temama i to. Kao da vam kažu karte, nađite ravnotežu. Ovdje treba, za svaku vezu treba nekakva ravnoteža. Da oni shvate vas, vaše želje, a i vi da shvatite njihove želje. Pogotovo ako oni vama kažu, ja sve ovo radim, sve ovo vrijeme koje poklanjam van veze, to je da napravim zajedničku budućnost, a onda vi izjavite, pa evo, ovo ja tražim, meni treba jedno emotivno ispunjenje, pa oni odgovore na to. Znači ovdje u ovoj situaciji je najpotrebniji jedan iskren, otvoren razgovor gdje svaka strana može da kaže šta želi. Pa se te dvije čaše lijepo saspu u jednu čašu i dovede se do te harmonije koje vama treba. I da vidimo još jednu kartu. Kraljice štapova. Nema to veze ko je ko ovdje. Imali smo ovdje kralja, imali smo ovdje kraljicu. Strasti. Vidimo mi ovdje šta vi želite. Vi želite strast. Vi želite taj ispunjenje. Zato imate ovu kraljicu ovdje štapova. To je vaša energija. I opet je znači, vezano za ovu priču što sam rekla sa ova dva viteza. Kako pričaju, kako su drugačije energije i kako tu treba malo pomiješati te njihove nade i zahtjeve i očekivanja od života. Pa tako i možda i o vama kartova jedna zadnja govori vi. Trenutno prolazite, iako ste, znači, možda bi bilo više kao kraljica mačeva, ali trenutno u vama se straste, neke bulje straste za životom, za uzbuđenjem, želite promjene, to je taj dio. Znači samo to, znači ništa je ovdje ne vidim loše, ovdje samo treba jedan lijep razgovor gdje se može, gdje mogu dvije strane da kažu šta žele i zbog čega žele, da se razumiju, da nema nesporazuma. Jer vidite, oni imaju taj toranj o kome brinu, a vi ipak ste vezani za nekakve emocije, ispunjenje želje i za proslavom i za opuštanjem. Vi ste više vezani za to, ali i naravno osjećate i strasti vezano za život, vezano za uzbuđenje u životu. Ne želite da propustite život. Dobro, dragi vodolije, nadam se da je nešto ovdje u ovom tarot otvaranju rezoniralo sa vašom situacijom, da ste dobili nekakve savjete koji su na neki način prijali. Želim vam sve najbolje i vidimo se sljedeći put. Ćao!